ai I tala ne a uata o tole au la pe amu ia se io le o pia pia sangole ngole tamaiti
Talofa o to finga le tau tala ma eselo fi whanonga le breakfast le radio Samoa o te maa o nai. Le temele kula wanti le radio Samoa le wa lua bidu te utai le afo le se fulu ma le lua ya ta lucia ole na ua sa ya lo ya se tu singa fo yo le riva ngola uli de le stofi la so se fulu ma ta sine al masina o te sema lua fulu lima au le manu ya mai le ta tu tro ya ma lo le fo yo le fiva ma lo le o sai ta lucia lo manu ya ta tu uma e lo na lo fa ma lo na ngale le a fai foi ya o a fea o tātou ainga ngā se ngase o le tino e le nei vaitau ia le ngata fo i lea ya o le tūlanga e pe o le iai le wala upa ia pa maisi a tūlanga o le tua pa ia tūlona au wha ma whanwhana malona au wha ma loloi o tātou loto manganga ya o le tūlanga fo i pe o le iai le nei vaitau o le tūsanga e pe ia wha pea tātou o le aso fia o aso fia ya o aso i leila ngona i tātou se wha no apita ya o tātou loto mo tātou manantu i le tu sale mo le whingalo le tu a whaia o lono whingalo e avantu pai avantu la whai ya e le saka ko mema whai na paulo ka ko mema whai na whai o le tātou tau whai te talo ya ma tātou ono sa ya wai le ya se si fia whai loko i le o langa le e pule a le e ana mea umai a tātou te ai e momona fa malo antu lu trenga ya titia pe o yele tu ma tanga mai le town le la si uli me foi stimuli ma wantu le wa tanto fa si le pul kala me la uli me funga mo so you really to life fa ile fia na nei oi si le fia e uma no vai so fo patu io wa fa ta wa solo ma le tanto kirisimas io o le so tofia pa u yele kirisimas o e mantu ole na e che vuoi fare per paura sfrei per paura fuori la scuola e poi le sa le io le stoffi e le ho vai so fo ya o le toi lu vai io vuoi la vasa uni vuoi la vasa per perché mi si massi o le dito sanga e il tu fa le tino fa per foi il tu fa le nganga o talini au malo po 90 ta per malanga sola i se atu mo le tele o wha la ni au kilani ma so si pito no o New Zealand e fa pe ngā ringi yola te po o where ma maore me ki anu e anu wantu anu wha la tuli atu o ma wha pe atu atu o le wha ko wha la su mai mtala mai au o le wha ko wha la wha tala wha na lua o una pa ia le tua o le da fo wa ta pena lana upu fola mo le fai o le rive ya so ni nga lotu so se kalesia o lo tau ai le au sa le vi ma lo le talo malo foi le on sa ya talo si o le dai ma wala malo si le tino si ai la nganga a wale tua malona firgalo vanga masani le tantu wala la le tamam tida ma tua ya o mai o tau le rive ngo le woli ya o mo sina fa siliga ma lo si wa fe tu e tamaiti ma fa pe atu ia tamati na oi a wente pole vatu pela o pensione a vatu mo le fa ia u fuanga oi e fa pe ngala vrgi yola wa umana e tausi ia la tole fa na e wa ka foi langa u ia kule ula fa nga ia o sa o nga ele ai ole me e ka ka wa ka wile lo fa ile lo fa ai le va pe le mo lo malo si mo le poto mo le tupe sola e tia il te mamatina ya uri ngalo ya tanto le na me ya le malo le tanto tu ya o lo fa pele ona la le tu ma o mai le topi tu o mai le to tu o anga me ko ke pisi ai le vai tau ya tonu wa matanta pe pe na fu le ma tanga ainga po fale o ai fa ile ainga o le kirisimasi ya o ai fa ye tu ia le tau sanga fo a o ai le ve le lisi o atu i le fale o pai a o ai fo i le fia iai pai e wa me na mari e ka ko
o le hana fai mai. O aso fia ia o tātou iai. Ai awha pia o la ai ko maurere fia o pai ia la fai. O iele ai. E wha mai auangi ka uar vaenganga. Ioi. Makau kia fui e koe ngā me vape. Mai. Awa lavange yo o mai se siol vaenganga i. Langa o lango pai ma. Ioi. Ia wa kako wha ukarai. Ai wangano ia tātou. Ia na mafuanga nā la iana awira mai le anu pele tō tasi o la tātou wali. Nā wina mai mo tātou. Ioi. A wina mai mo oe ma. Ia al folfolanga ma le polo inga ngā le wa umang whasilsili whamat. Awa ngau ka koua. Ai e se ia le vaenga ngā. O so se a hinga lava. E ile tūlanga lea. Mai o teilo. E tupu pēra i lea tausanga ma lea tausanga. Ia misi ala wale teimi wa matana haru tangata ia e whailo na ia a inga. E ngā kāra meo le usika i foilele. Ile teimi lea o i lalo le whale tasi. Usitai. Na o nā ruantula wale tangata whailo na a inga. Masano o le iwa sifuru ma le 5%. Ia po le iwa sifuru ma le 2%. O le whana. E ngā unga wala aua kua ko inga malo makua ku i lunga sa. Wala aua atu tali mai. E ia me foi e ka o black sheep. E ia le vaenga na pi fatu ese voide. E fi wasi lo makua e whaiak. Fi wasko inga e whaiak. Se i vanga na lava. Ua mule lima. Ia whako aka palo i ofi. O le vain tau la le nei. E pi e tui tamu whai e whai le rea tātou wai. E koe a uri ngai meanga ua maa ngumi. O mafutanga i tutonu o tātou ainga. Ai whapea mai elise mea whapea nau tupu tono lo ai. Sole. Ma salonar ko ainga ngai whiola lunga langia. Ma salo asi o ainga. Ola mafuka whakasi manga i angelu i lunga langia. Lenga lo ke whea ko le langi le tātou te iai. E iai le mo le men tau o le loto fuati eifo. E iai le men tau o le loto alofa. E iai le men ka o le loto ti ngā. Ia marakama voilene. O le men tau o le loto aileanga. Ia. Ana ame ese le mea ka o le loto aileanga. Se ke whai aku ele ima se me wha le tonu ilano le la le nei. Ai pa ngālea. Ia o le pule whaikalia na kaka. Wale na mai le loto whitalia. Ia oe, a mai an te au. A mai mo tātou uma. Ai e pule la oe. Pe whai le mea lai musu ina i tātou. Ia pe whai a lo loko. E oe. Ale maali e hui. E ki nganga e ilo o le me kia whainga. Ala e kia aru whai. Pe ia kia aru hui le kofu. Alua ko mua e sao whape. Maa ngai ia. Koe alua ko wha alua sao le lei. Alua ko long koru sao. Wha sao lima sao. Alua ia. Se i vanga ngā ala ui me u kia i hui le. Ia ona whape rone. O isole. Le mea ko ngua le nga whakpua me ko inga male ro makua. Ia e pangale. Sa o le kala le siro makua. Sa ua misi le too late. Eva mai. Ia ua too late le mea kako. Ai o le au ngā la nga. Ia whai a kua i fu. Ia wale wha ngā solo le tātou tau vang. O le ale winga o le Krismasi anto. O le ale winga boni o le Krismasi anto. Ia ka iloi. O le mea ngā ia oi. Tofu a tātou. Ia mare wha winga ina o le Krismasi. O leo te tala no antu i mene i o tō na i mamafutanga a mō meo a inga. A wai e ia tausanga uma. E ka kauanga i se excuse. Ka kauanga i se kala. Ia nā whai te mai tau ina i tono lo a inga. A whaifa ala velawe. E ka kauanga i se ngāka skokas. Ia peko lua whai peko koto. A whai aku a whamai. Lea. A ka ua kura ko ngai whamai. Lea vangoa. A ka ua kura mafukanga whamai. Mari e pisi. A lai ke vai a kuilonga o le Facebook. O lai pue aka mai o le mō. O lai pue aka mai o le sami. E ka umai e inga. E le i fia kuko kasi la kua e le fia awai me ka ko mere fai. Ia. O i tātou umalawa. E fai a inga lorgaka. Ia whamerka na voilele. O na tu wantu e lea o i e hatu. Lua se i whaile la rola. Po o where be ngata mai. Ai awane ngano le whaasiru manga. Wa le mena na wa o mai tātou au ka kolai. Ia a vea tātou mtangata mātu. Tua
a vea I tātou matangata e whaia a inga pe tau sia a inga a ia awaine I ngā lora ngā mea. Ia, a tonu e ile te miele la van mulmul on sa, mulmul ka mikiki a veku so, ia pahalo fai pelo ka ringa nga vale pe fai pelo ka ringa kamuka. Ia o nga e wha pelo lea, ia whakarkani la o ke miki o mai. E ke lolo mulmul tangata e wha alonka. Se polea lo ka le fie. Ai ia kuasa, sone. Se va vian koe ke ano ka le fie. Ia nga sa fuila ia wha pele ia ka ika. Wha pele. Chat. Ia ua vave fungu koe umakuro koe umakufuera ngā. Koe fai. Ia makako ngofo e lo makako wha peangi sole. Se o ka mawhawhau kasi ala pe wha pe ilo ka ula vane ia so kara kiki. Ia na tutoi wha pe I fulea ele aila. E winchi e ala la ula vane. Ila ula vale ia so la kiki. Talavanti ero peti mai lanta mala inga le mafuto mai nai Brisbane I Australia. Leo so ia pasa. Pasa ma lora ngā lue. A warsonga 5 ke le fu yo el nei vai tau. Vauliko yese tu solo. Ma lole fa ma lo si ngā lue ngā tute ma fai va lo finima. Ia na unai tala la matatu te toto I le nei vai ngole a uli o whenga iei. Ma tau mafutanga ma talinga sua. E kā lora kasi. Anu lorga ka ye longa ye whai ngā luenga. DNA, ma le whaatunga, here comes Santa Claus. Ma lo tu le uso ya tonu vasa. I le ningvahe ngolea uli ba lo le ngā lu. E ma lo fo ile on sa. A me kere video lo show ke ngai ke kai. I a orkisi maski ki mai. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Santa blitzing all his reindeers, pulling all the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings, say your prayers, Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jingle, oh what a beautiful sight. So jump in bed and cover your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Yeah, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Santa blitzing and all his reindeers pulling all the reins. Santa Claus knows where all those children, that makes everything right. So fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane.
Lui tau mō le aso. Valo anga ale perofeta o Mika i le whānau mai o Yesu. Micah's prophecies of the birth of Jesus. Mika mata upu e 5 a olona foi upu e 2. A o oe pe tele ema e farata. E i titi oe i le afe o Yuta. A e tupu mai a te oe. Mō au o le na te whai ma whai pule i a Israelu. Valo anga ale perofeta o Mika i le whānau mai o Yesu. Micah's prophecies of the birth of Jesus. Pea ai le valu se lautausanga. Na whaia ai ma whaalau i loa e Mika ana valo anga. I le whānau mai o Yesu. Ai tau nuu ana valo anga i le whale o manu i Petele Emma. Na nga i lava valo anga Mika. I le nofoanga, male nuu, o le a whanau mai ai, le pepe o le kerisimasi. Whai mai Mika i ana valo anga. A o oe foi, Petele Emma e farata. E titi oe ma whaatau waa i le afe o Yuta. Ai o le a whanau mai i a te oe, mō au. Le whai ma whai pule o Israelu. O Petele Emma, o le a ai lea o Davita. O i na whanau ai Davita. E pei o na whanaua e pōasa o peta. Whanau e o peta o Yese. Whanau e Yese o Davita. O le ngawhalea o Yesu. Whai mai Mika i lana valoanga. O Petele Emma e farata. O le nuu lea, male a ai. E whanau mai ai. Le ulu wai kerisi masi. Mō le lalolangi. Samo ai. Valu se lautausanga. Na whaai loa ai e le perofeta o Mika le nei valoanga. Whai mai aia. O Petele Emma le a ai e whanau mai ai le whaaola o Yesu. Na tau nuu le lei. O le whale o manu. O le nofuanga au pito i maua lalo. Na whanau mai ai le whaaola mō le lalolangi. O le isi le nei o whiau. O le kerisimasi. O se toe whafangu. O se toe vala au mō Samoa. O lalo e maua ai malo. O se aso ia tātou o ifo ai i lalo. I le loto maua lalo. Ma ia tātou i loa ina, lo tātou whaatau waa. I luma o le atua. Ua whaao ngā ina tātou. E le atua. Mō ana whiau, maana ngā ruenga. Samoa, au tātou sa uni atu i le kerisimasi. O Petele Emma, le a ai nā luifo ai le atua. I le mea au pito i maua lalo. Ina ia ao ina i tātou uma. Ia tātou i loa. O na tātou o ifo. I le loto maua lalo. Tātou te talo. Whawhetai le atua. O valo anga ale perofeta o Mika. O Petele Emma e farata. O le a ai lava lea. Whanau mai ai le whaaola. Tātou ia malau o fio i whiau mga luenga o le ne yaso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou ali i male whaaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
ya saile amatanga Pana foanga Me umana ye faya O ananga luenga mamana Vai uile tangata We ole ngata anga Ai uma utumata manga Ia ile taimi fa ataunu ulava Ila unga pele tusiwa ia Isalamu wala tamai o asuleanga Ata o tifo ilo utino ele Famasino matonu malesiti yanga Amuli sili ese ilta te penani Le ai ngamalo wanga awa eta unu Wana fionga mapalo anga Ia etutuputawa futua imbala mafailonga vaaya epongi sama le malulu tele umafui elulu inale ele ufa lave uale basai matangi ngalulolo male maufa amai chitangi atunila utetalo alufangia imato ilo finangalo Ata o tifo ilo utino ele Famasino matonu malesiti yanga Amuli sili ese ilta te penani Le ai ngamalo wanga awa eta unu Wana fionga mapalo Tifo ilo utino ele Famasino matonu malesiti yanga Amuli sili ese ilta te penani Le ai ngamalo wanga awa eta unu Wana fionga mapalo anga Ata tifo ilo utino ele Famasino matonu malesiti yanga Amuli sili ese ilta te penani Le ai ngamalo wanga awa eta unu Wana fionga mapalo anga Ole sufumani na le sunga ya Sam Lolesio le divango le woli le piseo wa fa ngoina valo anga e tulunga tuile polka mena ole luitau moleso e peore fa fungaji el sunga fa fikenga ya Reverend H so ngafa le divango le woli ya ole toi Moses siona fa buponga ile timi masani ile woli ya ta pa ta woli e lona lofa malona lei Jonathan Twain le divangola woli ya dingio vainga mala inga Christina Terwassa mala ingole ma to me dai per pone I Australia na nona via to tole on sai mano foi ja le fa malo losi tutu maga wenga pe on tofie yai ja lo auto po ia malo auto malu le divangoles ja vivo yeli mo so lunch ja le yokie ja se sirgame o le misio le ya wa fila ia ngalo fambanga ia ngi se marau sikiu ele ngiani ke mo e de fanfinga ele ya se mela le fambanga ia fua se o la le ai ele ngi o la fuila ai pisupo ya la nga kupule vis o lo kango fu pu ele kama ko ilungo menga o Facebook
Ai e no fa o i kongona ka vale ma e ka sambi o ia pa wale mea e ke wala ngo ku ka ko ngi ya wo ya ya le me nga uma lu ave fulu ipu e ko va ku kongona ka vale ando ko fani la mo sa wa PK Marquês a me nga fa manga ya ili ma wa yang i mang ma lo nga me fa manga e ma chau chuan na a wi ke fa manga ya ingo voila wow In this update, it's believed a Venezuelan vessel seized off its coast by the US this morning was a dark fleet oil tanker. US Attorney General Pam Bondi has released footage of the seizure on social media, saying the tanker was used to transport sanctioned oil to Iran. Retired US Marine Corps Colonel Mark Kansian told the BBC this could escalate tensions. But it could also lead to a blockade of Venezuela, blockading all or most of their oil. That would be an attack on their economy. The Public Service Association is calling the Nicholas Fudge campaign by the Taxpayers Union a deliberate false flag operation. The lobby group sent out brightly labelled boxes of fudge and released a jingle criticising Finance Minister Nicola Willis's fiscal decisions. PSA National Secretary Flo Fitzsimons says it's a stunt to make Willis seem more moderate than she is. This has been an extremely right-wing, anti-worker government. Just look at what they did on pay equity, where they cancelled claims and gutted the Pay Equity Act. Assurance systemic changes have been made since a power pylon toppled, cutting supply to almost all of Northland, taking 5 days to be restored. The catastrophic tumble happened in June last year when an inexperienced and inadequately supervised Amexom worker removed the nuts from 3 of the tower's 4 legs.
Lachlan Rennie has more. Electricity Authority Chief Executive Sarah Gillies says the sector's implemented 26 resultant recommendations. They include Transpower strengthening regional resilience and Omexom tightening up training and supervision. Gillies says MB and the Electricity Authority are working on the 3 remaining recommendations. MB has ordered Jetstar to stop using 2 baggage scales at Wellington Airport, found to not be accurate. It was checked after a public complaint in September, and inspectors found the portable scales weren't level and failed approval standards. That's news. In sport, it's official. Blair Tickner will not bowl or field for the remainder of the second cricket test against the West Indies in Wellington. The New Zealand fast bowler's dislocated shoulder will be assessed to determine his return to play. And a short time ago, the Black Caps have moved through to 103 for 2, approaching lunch. Devon Conway bringing up a 50. Kane Williamson has been dismissed a short time ago. Tom Latham, the other dismissal. White Ferns spinner Eden Carson will be out of cricket for 6 months. Surgery on her right elbow will rule the Otago 24-year-old out of the entire home summer, plus New Zealand's title defence at the 2026 Women's T20 World Cup. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Oh. Oh,
Mai mau pe ana I ai so mana e au mai ai o loa nganga e whamali e ai o longa lala. Na taina a o e o poina u I le siva a o ta feliu I le musika manaya o le alofa ua a mataina pe e te mawhai Ona ta sisiva pea a vea o e maupanga I po umalava Pasafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga I aso umalo uolanga Manaya a o ta ulima masisiva a o te patu ma o manatu na
mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga i po o malava matafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga i asa umalo uolanga. I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have this dance for the rest of my life? That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember that magic moment as I held you close to me. As we moved together, I knew forever you're all I ever need. Pe'ete mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga i po o malava matafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga i asa o malo uolanga. Could I have this dance for the rest of my life? That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? Le su funga mali dala se le fantu le taulanga ma le pese wa faingo ina o te mana tuaina le pese le pese na taina a o tasi siva i la loifo le masina ia wale lei le ngate le fantunga mai le kolisimo lunga leone i America Samoa ma le kolisina ale fifi ro was full le fitu mi to tene ia le July tasi o le dasa fa funga le trus fa ponga o tala i vai fro ma tala i tala longa ngana Peritania le rinfo ya woli antali July luo le fa funga le il fa ponga o tala i vai fro le ngana Samoa ia e pingo ta pena ba ye le vaenga o telefo alla wala leo e mali e vuce tasi leo tala lo te fai tawon tu ye o le tala na tula i mailea i lea sosana se i mawhai tunei. E se tasi o awala i nai kalai stete. Pe tusa lea o le tala i titiola vanu i le po lea sa. O maile whaamatala i nei le tamalo o ananu i le tawali. Na o antu malona to lua. Watula i alele mo le meo le roundabout. Wa ovakele la le mai ma le oke o long kodua.
wangalo yanga ia e ka kaunga fele ku ka wanga vale ia la na ta vale ia ala kala ngar ka mano fa mai wa ova kelele pala o longo lua yanga ia e ole mafu anga wangalo yanga ia e ka kaunga fele ku ka wanga vale ai wa fa fo se ia ona o so le tu tamata ole round about ole mela o tu wala watu nei ta milo tu ile tu na ole laki ele o mainka vale ile simangana ai ke wa ku sa ole na ka vale ai vai aku sole ola o mai sa o ta vale ya te ile tu tomata o mai inganga va veinga ko solo muri mai ko langa vale ma ko solo ile lein sa e te tau ona wai o mai le sia de fam telanga o ia ele i o nga ele ile la va ai fa mai ua o wale pla o le sima o le mata ina le na la ai o le mafu anga nga wa se ai le afu nei tu le awal o so in malana ta vale ya mai o lana fautuanga ya fa itete tato ile mele o le kele o le kala le avka vale yo ava befo nga fo ko kasir ka usanga karunga avka vale pe foko a lua ka usanga pe ko ele o e si professor me ka avka vale ele fa pe ke lo avka vale nga fa pe fa kong bai stanga te fa pena o se foko a ngo masinga karunga mo la isenga avka vale ngo folo i avka folo avka vale le o fies fu ka usanga karunga avka vale e kusala e o ile e mori o le kure ka ofi o le vamra ka vale le iluma o le vamra ka vale le au kafa che pia na ko ka ngo mer ku skula fungo foi o fe malanga in a faila ke la ve ai ile tulanga le va ile wa fa inga ko mer ma fo si ka mano o le me fa tai ele ila ve le la tavan ia mai ele o se tulanga foi le o se fa makwa misa le nga fai tono le tavan ia awa anga kupu se me fa penga o longo e se le tua inga fa la ve ono tu lai mai ai o le manga ia foi la fa mana tu sitama ia ta tu le tu pa tina yo se ia ko ke mai so ia ko ke fa penga e fa pe fo ia ta tu le tu pa tama yo e de fa pe a ngofolo au ka fole o le ro maku ia nga e va pere o Alexa ia po o fo yo Siri ia po o fo GPS awa al problema memo alua kwa misi le oso ile anga vale ai alu sa o le kuka maka ala e o mai sa o ita vale na ia nga nga ka kia ku va pe nga i lua au kafa o la me ke lu ko e ngi yo ia wala ia nga so ia ko ke oke o ke o fo ia nga me o lo fie ke oke o ke mai ar ka ya o ke re o ke re fiaf o ke po ia le me va tai o le unga ni para ai fe penga se unga ni samo soli i o longo winga e uma mai de nga uma mai de ngei au mai ia fa lu penga a vaku ia o fa lu mang o le wa ka ko ia Sofia ni hoi na pa wa le mele sa ile tanto o le fia ai awangi o ka ko fia gi me ka ko ke vesian ai amu ia la inga le ila lo ingel songi ile pa o po le po na po sole se fulu maleono miliona tala le ua manu malo ai ia le tanganta mai nele son ya ole pepana fa tawina le au danga le Fresh Choice i nai Central Nelson ya mai ole afo ole failong se fulu 5 miliona tala le failong mo le First Division ya no want to no le mal miliona tala ya mai le failong mo na le loto ia ua makua sole e laki pe ko ya lule kanga ka fainga lu ina ia so ia to toya ile fa yel Christmas ya fa talo fa to ina Hastings ya pati Augustino ia matanto uma la valenga lulu nga wenga fa vai tin io o la waria o le makua sque an meleka o le free o le wifi ia wa mantu avo ia ele se bela e pole fu
pa wale me o le vai o lau whaonga. E vai pati. Pa ia kua ngai au uso ngai nga. O ke mi foi lele mo moe. Ka pēr ke le fok. E le se mela ko whea lai fuare po ako. Ma wha ola ianga ke le fok. O la foi fia mo moe ngai ka maiki ma si fufingi sa mo. E so ia ko ke wha olanga nga ke le fok. O goi kiki anga le anga leo se maus ke le fok. Charlie man, I say Polo what's up? O sé que my brother. Kako we are fagi della. So, nga make la mai lau kama manga ya tawi ale ai masikumbe ile kama alufua iko kongu kalu waile alufa ile kumbe ai ole mafukanga ba ilo iko kongu vale alole sasa au ingo mele nguku ole tawa usimusi wa kuyai ai fia ula vale fai mai oyele ai osipanga Nenga heba waselo wangalenga Okapo ula vai koe fasiela E feme police lai soli ele mala Lunga 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 Batsi mai olima Be afai wa e fia fia Be afai wa e fia fia Oh, ma foi le fia fia Lunga 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 Lue lue mai lo ulu Be afai wa e fia fia Be afai wa e fia fia Oh, ma foi le fia fia Lunga, lunga, lunga Fai, fai mali e maia Be afai wa e fia fia Be afai wa e fia fia Oh, ma foi le fia fia Lunga, lunga, lunga Se vamos le tau sa fia Be afai wa e fia fia Be afai wa e fia fia Oh, ma foi le fia fia Lunga, lunga, lunga Gosto lo ai fafo Se awal so onga fasia Awal so onga fasia Wanga la vole fia fia Lunga, lunga, lunga Ua opa fo i lunga Wanga kaloa longa fia fia Wanga kaloa longa fia fia O kako la vanga koe fasia Lunga, lunga, lunga Batsi mai olima Be afai wa e fia fia Be afai wa e fia fia Oh, ma foi le fia fia La mai lau kamanga ya tawi ale ai masikumbe ile kama alufua iko kongu kalu waile alufa ile kumbe ai ole mafukanga ba ilo iko kongu vale alole sasa au ingo mele nguku ole tawa usimusi wa kuyai ai fia ula vale fai mai oyele ai osipanga Sila no kala ya ke au eke koe fo i mai Ama wana kukongi vai ya suka kasi ma eka ngoela fo mai Ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye Ako le masinga au oe Teresa wa ese love vibe
Movili ap ile kaya po ai li kai kai. I am reply my ile leva ole po one ole good nights. Boa e winga game e kinga ma yolo ufai ai. Koi fo I mai nei. Manguo elele. Hey, kai fai ngaka. Ue mama wakulava. Okay, walele la. I don't know how. I always say wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka. Ma if I mai ike fa amai kai me ukele if you're right. Ole mafua anga kongole likeli sanga omusu kele ai. Posta kuwa story nga ono maka ekele feel like. Find my nga ke PCI over ai kusunga nga ke online. Hey, kai fai nga ka. Ue mama wakulava. Okay, walele la. I don't know how. I say wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo inole alofa iyo maka. Kelisa, ofenga yelo mafaufa. Ke faya kuanga yesa ovisa. O leva nga ulele yako kakfafsa nga yesi e kala mo sa o mayako la mele kupu ile vale. Afa yo sisi o keleke ya ika o kala sa o mai. Mai lolo fefa kali ya kwa kele ya ngomai. Umakula wolofa ona umalo si umakula u life. Uma o wilonge ekelelele. Kai fai ngaka. Waile fama ongilava. Okay, walele fa. Soy fua. I say wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka. I say wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka. O tele whawhita au li ua awhiai au kilani. Ona o le whisuia inga o le tau. O ngā luenga te tele o whila ua inga. O te talai ava noa mo le whaalele a atili o au kilani. Ua o le taime tala noa ma whaanga i oi fuafuanga. E mana o miele pui pui o tangata ma alato mea tō tino. Ia whau whale i whanua tala whiangai. Ia taula lata i whale o loa. Whila ua inga lau tele, whaapea whale whainga luenga. Mo nisi whaamtalanga, tala i ana i le AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei ava noa, e whaali ai lo finangalo. O lo au mai ale nei whi au tāua, ale Auckland Council. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland. Alofa lava Aotearoa, o le tala fiafia, ua whaititia nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua o le soifua, ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manava. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manava. Ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amu fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whaatino ino i wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manava le kānese le amatanga, e ma whai o na tonga whitia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofia.
o susuenga mawhaatau ngā au po tau whale manawa. Mawhai o na whaasau i nai o la. A maua lola pusa, whai loa. Avia maua sosa, Omega ka, Iana lowi moa, Omega ka, Sagale tau mo fie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Kemetis Drive i Manukau, pole telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, Umalole keisile Omega ka. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo i lato is fuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa fo mai i mangele, i taftafane o le McDonald, a manrewa, i taftafane o le Falitusi, po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fifia whawhiloa i tatu atunuu ia mai tatu polkalame o le Aristoleola i le nei aso mālor soifua. O le momo te Salonia 5 whaupesifulu valu. Ia outou whawhitai i mea umalawa awa o le whina ngalo lea o le atua ia te outou i ake riso i eso. A le upu mo o le aso le nei, manatua ona e whawhitai. Ke lor kalan kuspa ia whai mai o leisi whailonga lea o aso e ngatai, a mionga leanga o aso e ngatai, e le vei ma le melea o tangata e le iloa ona whawhitai. Ai asu e se upu e mo o mia tele i le nei vai tau whaai ua le tau sanga o le upu lea whaafetai, malo whaafetai. A wafo i o le whaai unga o le tau sanga ia e whaai uai ngā luenga, whaai uiai au nanga tangata. Mani porkalame mani fuafuanga sa tau mawhai mai i le amatanga o le tau sanga. So o se upu e matua alanga te tau, ona e whaaleo atu i se tasi le nei vai tau manko ka ngaka ngā lulu e mai le la whaai unga luenga ai ka ua lo whaiaku malo whawhitai o isi tangata na ngā lulu e mai lava i le amatango le tau sanga se i o mai le nei taimi e le ia se si o whapeaku iai malo lava whawhitai malo ngā lulu ma i ruka ko ma fau isi taimi whapea i o le an meo le a whawhitai ai o ngā whea au masangi o le mea kakaunga i e whaia Peitai, o kako whapea atu malo whawhitai, o le tele i o melele, mai le tastangata o se upu e malo sikele. It's a powerful word. O le upu e makua, iai le mana i te tonu, mwawhai mai. O lo whawhitai atu i lana ngā luenga, e tā ua tele, mua, a e whawhitai se tangata, po le alawa se au nanga o iai po sana ngā luenga e whai mai. E si iti ai i aona langona le lei, ilana mea lai fai ma ko chanka wale pi wale yango ilanga mea lai fai a fa fitai ai e si tia yo na langona le lei ilana ngaluenga melona lua na te iloa ai ole taua olana mea lai fai ale melona tolu a fa yatu tangata fa fitai no winga e te fa malo si ai o ia e fa au pea ona faia lana ngaluenga o lo fai so il fai unga o le nei tausanga o se upu siri ona tau e ke whaaleo atu i se tangata o le whawhitai. Mato o whainga luenga fo e ele mato porkala me whai unga lawa tausanga uma e whai ele mato mena o le break up ngai break mai ai au whainga luenga ngā lulue o ti a kono o a o kerisiano ngā lulue whai se maku ka whaonga pe o i pia e a ka milo sa vai pe whai se pati e ele si mako break up ngā luingi usila po le
luafe sfuruiva na lu fo mat malanga ngisil o le malanga ta fao e break up mai tangata ai te o le te misiri lea e maua i malava noa e momoli tuai le whaafitai tele i ate i latou na ngā lulue i le tausanga mo le ngā luenga a le atua. E le ngate lea, o se teimi tāua fo i a whai e kere i whaafekaya i au mātua whanau, whaafetai i au mātua i le nei tausanga. Mātua whaafetai i lau whanau i le whaingau whaau i le nei tausanga. Ia so seisia pe ke whaafetai i lau whai whaau. A whai whai ngā lau whaalongo i launga le whai whaau. E kere i alu e ke whai ai, whaafetai lava pasta i le nei tausanga i le upu sa soasoani i le olanga. O le whai unga fo le nei tausanga e te alu ai e te whaafetai i si au whai whaau. I le tausinga o lou langa whaaleanganga i le upu a le atua. Whaafetai so se tasi ai e sau au whai ngā luenga, kusa pe kokongi, ai whaafetai lau au whai ngā luenga. Whaafetai so seisi lava o le taimisiri le nei o na tā ua o le soifuanga. E te whaafetai ai i a te ilatou whai madkala Apostolo Paulo i au tau whaafetai i mea uma lava. E o whai a Yesu, kei me muli mongo so, whai mai fo Yesu, o te whaafetai lo uta mā ona o tau. Uso langa whaafekai ai i ona so o ai le i wha vai i latou. O lea whai la, e le ngata ina e whaafetai so sa ngata a le whaafetai siri i le tua, o lo whaafetai lea i le tua, i lo nā lofa i te oe, i le nei tausanga. Le tua, mātou whaafetai, so se au nanga o le nei tausanga, mātou whaafetai tangata na ngā lulue, e siri na mātou whaafetai, i a te oe i lau tausinga i a te mātou. Amen.
na le fitu ma te tu si o le upu ai e se lona ta uai lo tātu o langa. E iei taimi a ngalo i an tātu o na whaafutai. Ioi, bisi ala i le le aso ato. E ngalo i na whaafutai le ana le ola ma le malo. Si mea umai a tātu te ai. Tātu mita mitai. Mo le antalanga whaafutai le sunga i le whiwhi au ia pasta la whae le kopa. O le Assembly of God i lano i savai mo le whaamanatu mo i tātu uma. I le ria wauli mātango fi o le stofi a sus fultasi le al masino te sema loa a whilo. Limo le anto mua le whaapuponga o le polokalami la rito leo la i le a wauli a taiao. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O mai le taimi a wina tuaini si o tātou whaalinga ma whaasilasilanga lewa tonu mai. I lo official Radio Samoa le rifo i a wauli a o ngātu le whae umala vi aso i le aso a taiao. Pei ona i le tātou whaalinga mo mua lewa tonu mai o le whaalinga. Mo le tāmansanga o le pimpka, po le tāmansanga na kirikiti, a le pimpka lua afe, lua se folo maleono. E leo toi umi a se taimi o na whapefuile o koe a makavulungi kausanga. Lelei, e wala wantu i mahafutanga nu e ka le sia ma so se au kirikiti, e fia awai le tāmansanga o le pimpka lua afe luono, o le awhia le tātou lua i whono tanga, i le no fuanga, Ol no fuanga masani o le nati o Tara Park. I le anto lulu a sa sfulu malfitu te sema lo winga o le vein sfo. I le afo leono i le fiafi. O le fiafi fo i leo le afa i loa ai maleaso. E amatalia i le tātou tāmansanga. E marisio vaenga uma tā ua. A walo o tau nofosi le fia e winga i le tāmansanga. A le pimka lua afe luono. Mole mana tua mai lau le stala e morisi sili so ta yane ia lili o Nancy pa lelei i le olua tasi o lua tolu o iwa tasi whawhaiva o lua tasi o lua tolu o iwa tasi whawhaiva e po le fionga ia vui pe telo stars i le olua fitu tolu valu tolu ono whalua olua fitu tolu valu tolu ono whalua vautain. Olo sainia le whionga le taiti whono ia sola sa utaha whianga o le Auckland Pacific Kirikiti Association. Awaringa lo saulo minga o le tusi o le songa whaatasiema saulo minga o le vau filifili mo sau mea alofa mo le kirisimasi. E mawai whaalapenga o Samoa i se sifo tutuila mamanua o nisi o talatu o Samoa. O langa upo le mantafa i o le matai le whainga o whaala wanawe pe o whaai poiponga ma liu le o si o singo ainga fe sila whainga o paolo o si i whaaloalo whaalangingo e ka le sia ma le tele o le ngangana o whaalolonga. E na le fitu se fulu tala le tau na le ofisa o le Radio Samoa i le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Manukau e mawa tuwai saulo minga. Morisi wha mtalanga wala umaile lua ono lua tasi lima i watolu. Lua ono lua tasi lima i watolu pe tika yane i le tātou penga tawha ilangi o le shop radiosamoa.co.nz te whaima yeisau oka whaafitai. O le whaasilanga mo le mahafutanga a le whioanga o Saulo Fanta. O le a o le toi taina ulufao pe o te toi sasaina le whala e pe o le whaiva o po ula. O te le toi au whangaina foi ni uloa pe o te toi paupauina whaatupe muli o taula fonga a wā o pa ia lava mai le vavau o le whaavavau. Whaatolo foi au au pa ia le tua i so se whata whaitaulanga o lo o lātou whaanono manu a wase manuia mo Samoa mo na tangata. A e whai fotonu le fui niu i le palapa i le pa ia maulunga i alo ma whanau a Saulo Fanta. O ngafa tautupu e meisini o Paolo e manu ai le neinu i tue fia o Aotearoa nei. O le pa ia lavalea i a tangaloa masanga polu tele. Tau fia ma le usoli i whapere futalenga i a Saulo Fanta. Tainane le nu u pa ia i a tulu lau tu ma
ma teu ia lilo. O lea ua taunu mai lau whanua o Aotearoa le sunga le whaafengainga. Ia ono sa iso o maleka le sia. Wha moe moe o le fitu aso. Ia le la tau te taulunga ina pespesenga o le kirisimasi. I le aso se fulu ma le whao te sema lua a whelua lima. E wala au wha alo alo tu fo i lau tau pa ia malo o tau mamalu. Ai meise wo mai ma sani o le tala lelei. O le awhaia le tātou posiva ale au malanga saulo fata. I le asto na ia so lua se fulu o te sema. I le hola Yesu o le hola me tutisi i papa toi toi. I le tuatusi leo se fulu iwa no Burnside road i papa toi toi. I le tulai se fulu i le taiao. So se isala e lumoni lava e su e lona wha malama. Mautilo i le mea na tupunga maiai. Ai morisi wha mtalanga wala au maile o lua fitu. Lua wha ono lua o lima wha. O lua fitu, lua wha ono lua o lima wha. Se nia le nei wha silsilanga e le sunga le wha whengainga. Ia ono sa iso male maafutanga. A loma tama whanau. A saulua whata i au kilani nei. O nisi dao tātou whaalinga lau tauru mai le nivaenga o le awoli a wala vale longa puili o lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu i nisi fo wha moe moe o le whapea leo na wha taunu wina i le whai unga o le nei fo i viaso o leo toi iwa mirute o le tā leo le tula e lua. Lonu ue samo ai wai la le le basa la le oe inu o le basa.
te fila malu. Ole tu file te ne Samoa ya mala mala male ta ngale sua le palua va male sulla tonga ya mana tua ya mana tua o tu pula ngatala voine ya so kasi mana ufa ali ali manu ya ti le fa Samoa una ole nanu fa mole mole so te filo malu now ya e mawale poto sili 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 awane ya ona olo lua ia sili sili lo loto. Oh
whaatalo whātu I lau whaafonga angale nei tū la o le aso tofi, e alo mai o tātou telefoni o tū whātasia e lau Radio Samoa. Ua tuuina whaalawa I tele mai I lunga o penga te whailangi, ele au au nanga leo leo, se talo sanga I le tau saa ili ai o se tamaititi e ngoa ia Tyrese, fitu tau sanga mai Hamilton, na leiloa mai I le aso lulole nei vai aso. Pole I tū lai whae le a fiafi lea o lo whamawina, na mauai ele ainga le leiloa ai o le nei tamaititi. Tā ua na whae loa e lea tamaititi lona ainga o ia o le a alu e ta whao I le whale o lana wha wō. Whaalia e sui o le ainga e maasani o na alu Tyrese e ta whao I le whale o lana wō. A nga I lava lea tamaititi le awala maasani o na ia uia, malona toi foi mai, peitai, o le taimi mua lea ua leo o atuai Tyrese I le whale. Whamawina le a ngai ai o leo I whale maasani o na iai lea tamaititi, peitai e le ai mase ainga o atuai leo o iai Tyrese. Whaalia fo ilo lātou sa ili ai o no whanga lātane, peitai e le imanuia. O Tyrese o se tamaititi Maori, e lanu ena o na mata uli lona laulu, maana muli va aia o ia o ofuina, o se ofu vai pupu ulanu moli, o se miti afu uli o lo iai se ata o le mamanu, o se kalato lan moana, ma se e vai o Crocs. Whamaonia foi o Tyrese e iaiso na maitu mau, mai tā ua e le tau mana amia fua se whala au. Wa talasanga ina nei la le fiso swani o le lautele, ina ia vave whaafso ta iatu le ofisa, pe a whai o iai se ta se si la fia, pe I loa foi ni whaamtalanga, I le itu o lo iai lea tamaititi fitu tausanga. Ua whamauina I reporti ale le teo whaamaloa New Zealand, le tuina mai ai o whaamaumaunga ale au onanga wa tā ua le Cancer Control Agency, le ono si iti ai o le numero tangata e whaamaunia, le maua le ngase le kānesa I tau sangata e tasi, I le 5% mai le 3 afe o loo iai le teimi nei, a ngai atu le silia ma le fast 5 afe I le tau sanga lua o whawha. Tā ua e ui ua wa aia le si iti o le paseni o tangata o toi manuia mai le ngase whaingata, e pei ona iai le 5% I te tono le 2 tau sanga, ae o loo wa aipea I tūlanga e sanga wha mausali ai, ma si itia ia vaenga. I le reporte o whamawina ai, e mawalunga te isi lava le numero o Maori, e ono maliliu mai le ngase, na ilo tangata Pasifika. Ai ua whaalia e mawalunga atu lava le numero o ia tangata nuu, na ilo o tangata papae. Whamawina o le tele o ia mata upolo o maua ai e mawhai o na tōng fitia, mata o fia mai le ono a fia ai o tangata, pe a whaatupula ia le whaalawi loa, I le tau fia o le ula tapa, o le tau mafa ava, ia wa aile leitu langa o mea ai tau mafa, o le whaatino ai o whaamalo sitino, ai whaapea fo le puipuinga mai le la. I le mawhai o na whaatino ai o ia vaenga o le awa ai lea, o le o atu I le valu afe, a ngai atu se fulu wha afe o tangata, o le aono puipuia mai le maua ai le ngase o le kānesa I tau sangata I tasi. O lo tā ua o ngase o le kānesa o lo tele o na maua ma whaamaonia I le teimi nei, e au fiai kānesa o le prostate, kānesa o le susu tulou, kānesa o le tau fale, whaapea le kānesa o le māma, ma le kānesa o le pau. Mai tala mulmuli, wa lipo tia mai nei e lata lava le fitu afe ta mama tina mātutua pensione, wa whaopopo a lato tupe to tongi la funga, Whamawina e leo se vaenga e te tau o na tupu. Ai wa mafua o na tele ia la fonga, ono o se whale e tonu I le whaatautai ai o whainga masani o ngaluenga ale IRD Department, po le Inland Revenue o New Zealand. Tā ua reporti o te tongi se nai tangata mātutua nei la fonga, e te tau o na whaatino moe e te tongi a lato ACC. E whaapea o le whaale e tonu e mafua mai le telo la fonga toi te tongi atu po tax returns, Ua se numero ma whaamaumaunga ua tu I te tonu I le whaatino ai o la fonga I te tau mō nai tangata pensione. Whamawino le tasi o tangata pensione sa ia te tongi ina leo o atu lava le tose lau maritasi tā la New Zealand ma le ono sfuvarisene. A le talamoni, e le te tau lava na ia te tongi se la fonga, e tu sae malana pensione mbo o le superannuation e peo na iai I New Zealand nei. Ua tā ua le Inland Revenue o leo ua mawhai o na maua uma I la tau na fia. Ai ua upu ia ai la tau e tangata popoto e mta upu tau la fonga,
Ma ila tau o tausitusi po accountants le matanga luenga ona ua tele lava fa le tonu wa dia mai. Ma ua o lātou whautua ina malo si ai le Inland Revenue i le tatau o na whai o ni ta iala mau tutu i le siaki ina le leo wha maunga ina ia alo fia le tupu so o mai o ia wha le tonu. O tātou telefona ua tu whaatasia lau Radio Samoa mo lau whaafonga anga le nei tu lau le aso whaafatai whaafonga mai tō whaasefua. Radio Samoa.
wala wiloa awa oe ole toa e manu manu ya Samoa le lupe na fofoi vai moi a i le tanga manisisina arofa nene matama ole lupe uruiba mele se amale au aluma suifa solo o si au ula
le dawa fa funga le tru swa po punga na tantu tala I vai funu la ngana sa mo mai ya le lu ai li ai shahuch o le vango telefon ya mi se fu ni si tantu fa fi fianga sui fi velo ia vai tu foi po la me fa solo ale tantu wala leo fi vila nga le vango la woli e wina asale la ya le la vai tua ya le to fa po le telinga fo ya ulungia pira pela dato le tutumla una ngai tasi lava e ono tutua mai le fu tamali o le tanto utono mai au kilani sifo va talvanto e le telinga ulungia ma lo le felo fiva ma lo le tawata ia fatalo fa ma folo fa foi se manu le si fo ma tango fiu ta fero I manu dai manu ia me fo tapo inga balu nai tu nga venga lo tutuai ia ai de ngante ia o tapa anga masani alo fa fo tapo mai le fo mai aso male mai aso ele ngalo ala tapa fero inga sa bo pot fa stai la to talo ia fa stai fo la to tapo inga lo malu e lava ia nga venga ese lo alo fa vai tam fa na to la o kilani mai se ta fa ni sina ia fa fero et fo ile mamao au yel tatu fa sala la unga se malu ia le nga fa alo tate fa talo fo ina ita ma tu tina ma tu io lo no fale ia mo se la fo la to ia tala bo lo fa fon mai tono le fa finga venga tono la tavale au ni ngalo o ta fa sala unga nei ia ole o atu em fa pitol Christmas ia nga fa lo se malu ia ai ele ngalo foi au fai talo le au fai au lo fa penal fa no manu ia wala le tamanu ia tanga vera ia nga fa lo le se manu ia e tanto te tau fai fa mano le tau ia mano foi le unsai mo matua asa mai ale la ia pito silena asa u fa pitona u fa nga solo mo ki se masiulmi Ioi, o le taua io nai fa pito wale awal watu ai lungo nei ta fa sa lau a fa taua lau ta vale mo tino mo la iPhone 17 Pro Max ala Io ia wala au mai ulungia le na vaenga lua ia ole wa ilunga il fu wa feta to cashback alau pa fa pe lava e te mana mia o le siri na mana mia ia mal lo tolu ia o lo ia tato no foa foi le masad ia mo final watu mo ta vale e pikia ole tu ai ngai te mana mia ta o to Christmas ia fo le ia ngase lo ia te oi la ngale se man me fa ilo pena i venga ta ua o mea ia le watu fa tasia mal ta vale ia lo la mal fa punga mulmuli da ia lalo ia e fua i le condition apply no winga ia e fua umana fa ptoa i le tulango tau o tatu ta vale tono lo to alo tele ama no i se man fo to fo wili ia o te no fa i lo tele tatu fo wili tau sanga le leil wafel was fulu nga ia tulunga wafel fulfa ia lo maua ia Toyota Hilux o lo ia Toyota Hilux lufu lua tau sanga na lo ono sul kilomita wala o mai o lo tau mofie le va al tau se fulu anga luas fulu afe o lo fata welta vale nei ia o lo tele ta tau van so swani mo nai ainga to tele nai whanau ia mai se la foi fili leilo sa wata faunga ma asia single Christmas ia wala ta mai ia ile nganga mal fa lo se manu ia o fa pitoa na nei vai aso Ba o le ngalo ia o lo fai a tato lima selau tala mo le mai el tato fatau ia manisia fa pito e pe ona yai ba o le fo a matalia le vai aso so se tasi e fai fatau be aso ne ia tu ato Christmas e maua le pepa fatau me ai tolu selau tala tu na tu lo a fatau wai me ai el fanau ia ma fa state well company pe ai le au sia ta fa pito e pe ona lau ina tu mua ia o le tasi lo Lincoln Road 10% mo ia el tato fatavale ia malita numero o watasi o valvalu fitu lua mana tua ia ole o tua ia nai tinamla nai mai tai o mato fatasi temidei ia e lavu fonga fia seu manu italia tatu atunu pa wal merval au mai ia ona tali fo leo I mato nei awal man ongo sa bo mal vir nei aso mal vir fa so sa bo mal vir seu manu la ngal vir fa wau so I fo mai mal vir o ia mal vir foi la singa fenga ia te mawala tau male o nanga le telenga polo to fa ia ulungia pira pela danto ina le tasi lua Lincoln Road I dai Henderson faione e vala ia le lanto numero le vala u fuole over chelau lua fitu tolu fitu vanu over chelau lua fitu tolu fitu vanu ia pole lua tasi lima vanu iva lua fitu o iva lua tasi lima vanu iva lua fitu sa ili iso sa ia ma wai sa fa amrianga ke ia ko wainga ile si ia ko la moenga vo ile le fa ia la fo o ile no fo fa ia la fo Fi ia wang. Ai vai.
E le kai anga ki aire ma ingi o au a whaia o longa singas. O le ma ini ia e tu maule ma ini pe le hanu va ile fo ma au mai au fala au ni i laun papa e fo ai lo ma ini. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Le walu se fulu fitu minung te te ne le July loa fa mara tuan tu le piki no le fana wa onga i tafau foi ya ai ngalo ai le piki no le fana wa onga jali ai le tanto filo inga malilo ma yava mai de vai se tengio le au ulide. Ayolo utele ni tupe iyo
Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Friday, 12th December. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O se talawhiawhia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga whaamaliloto mai le kampadia le City Car tuatusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A matatu lima se lausi aga iatu le lima awhi tala. Te sota mai ungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa foi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le neitausanga o le whasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga o le Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatulanga ino porkalame teitasi. E maua ilo a manoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Krisimasi ia tātou whaatawa ina le Krisimasi lona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo na Kirisimasi. Pei o na whinangalo alo whai le tua e fua mai lona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleivo te sema. O le awhatau nuu le se I leso se fulu maleivo te sema le porkalame o le malu o le taeao. Ona nei tauvanga ua langolonginga ele o Dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pulenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi. O tuipui le COVID sfuluiva mo I lato e sfuluon tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni lua lima fitu walu lima iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I mangele I taftafane o McDonald. A Manrewa I taftafane o Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Le lalo langina tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te whaatali po a whea e sawai lauhani e kisi mai ma whaamanuia le Kirisimasi ua tatangi mai longo le Kirisimasi le lalo langina tali o ainga mawonga mai ua feilo ai a ole nei lava o te whaatali po a whea e sawai lauhani e kisi mai ma whaamanuia le Kirisimasi
Krismasi Le atua ua whanau mai I le whale o manu Olu I tau te lelena Mo o e mau Tau taia e ia I le tau sanga fou Se wha asino manga uma mo I tatou Manu ia le Krismasi wala tau sanga fou Le tamalea na valo ia E lona ua le malo o ia Foi o le mesia Le mea lo fasili la valena Le taualunga o le ni tausanga O Yesu O le pepe na fola fola Fia ia ma aleluia Le tamalea na malo ia E lona ua le malo o ia Foi o le mesia Le mea lo fasili la valena Mo e ma ui le nei tausanga O Yesu O le pepe na fola fola Le tua ua whanau mai I le whale o manu O lu I tau te lelena O e mau Tau taia e ia I le tau sanga fo Le wha asino manga uma mo I tatou Manu ia le Krismasi vale tau sanga fau Manu ia le Krismasi vale tau sanga fau Manu ia le Krismasi vale tau sanga fau Se fombali o tui eri taulapini le divang o la o le longo o le Krismasi e da o tui sfulmale o nomi dute o Natale o le tula e tolu e le rifo I vang o la o le talu si o le dawa e tulata e po le dawa e tolu e le lo toa wa onga ale whana we lo tui umi stemi o tu o while wa onga o le neia sa tofi e o e whiloa I lo la le tamaititi Ia masina as kurimi foi le kau fa ki aire vevel ia po singa as poloka ia po singa fango vai malu lu tau fa ti aire vevela o le ia wo le la stofia ia malo la vole fa malo lo si malo le tau anta va tala fa tu ai le fionga sa o ia tu ala fo ta vili pater ia o le da fo ia fianga ia manga wenga ia mata fo fo ki nga ngai pa lang ia fianga wenga ka fa wa sa mo ala ko ia Ja, Lenny, o le tanto te sauni tu mo meo a Sofia. Ai, lo iai le afo, le osofa inga le nanu le Navy aifo I Amerika. E le nana tau fa malo si se tasi o va aswa, o le na malanga antu, e anga I le antu o Venezuela. O le temine I lo o sa iniele li presidente o Venezuela. E avantu e tali o na molianga, o sa wanga o tangata o lo na turu. Ea, peitaila, o le mua o na whaia le vale o Amerika. Ea, e tau maile le tau finga le o vaasua o le whaapea. E avantu e ave le atono o Iran. Ai maua mai ai. E se le ni fo ye fa wa wai ale tawa. O lo fa ye to tonu o le ni atono.
O le maraunga o le malo Amerika, ina ia avisi Elvis tene lea o Venezuela leo lo ia i le temile nei, le li o Nicolas Maduro. Ia, mai o lo o whaia ia ngai o inga, ma ua tō tele i fo. Ia, le militari ia matangata o le Navy, o lo whapele o na awiratu, i lea fo ia tunu, ia o Venezuela, awa la wale pui ia leo le saunga le mu. Ia, e se sea me ia avi elfa mua la langi le nei vai tau. Mai tau ina fo i lele i lea sona nafi. O lea wato si ia tua i lunga ia interest rates a le fale tupe o le Westpac Bank. Ewi o le nafa i titia mai i lalo. Ia le official cash rates i le nafo i vei aso i peo le tua dai atu. E le fale tupe tu tonu o le balo New Zealand. Ia, ta ilo ia isi fale tupe a e o le tala i la tau ia le ie le to mai faa bitoa. Ia atonu o le e vava ai le Westpac fo i lele lumanai. Ia marakimi vave fo i lele vave ai o na alu i lunga. Ia le la tau tupe mau. Ona o le tele o afo. O a fianga o le tātou uturu nei o New Zealand. I le tūlanga i pio ni e le tātou tamau aing. Ia o le halawai kamu whai e recover i le nei vai tau. Ai o le vai tau le leile nei o le whatauina o se whale. Wa o le pa u e le tau o le whale. I le nei vai tau. E nei o le teimi toisi iti ai i lunga i le tūlanga mau a lunga. Le tau o le whale. Ai a whapele whatau e se lau whale. Ia e pila o ke mingi o le whale kongwa. E whale tonu ai fwoi lele le tau. Ia ma o le kawala o le amawa. Ia ma li eilo whirangana. O ngā o le whale kongo le maki ki kau whale le nei fwoi vai tau. So tolu binu tau na tāle o le Julai tolu le dei vaenga o le awauli. Ia ma lo le whai o le whaiva. Ma lo le wha ma lo si tutu mga luenga o le nei as. Ia e whātu tu atu so o manatu.
Tuma sila lope mo se avanoa Se ia fea ni se no foanga tasa asa abetali ala tato maanga Tauia ni isene atu ufua manela fulafua Una ofai atu ai leo ulangona faingata o ualofana Va ai yo fofo ngalo te ena olangona ile po sola Eui ina motu fa ape yo se pole monieto ye polonga Ia puna mawhauwhaunga ia mo se tali tutusa Ai wha atali se ilafo atau le afi afi Ai ta wha awhe sangai Aululo ngana muilo ufatu e liu le pope o fetu Una o fai atu ai leo ulang ona fai ngata o ualofana Velo
pesele le ua fatumo e ai ua e vai ua e via mo e tam fai la e tala la mai pea a se io fa a pia a tuilea ua o tali toni la pa ma homi wa mea no e ma wo moni o te io e o te amene foi le oti a pai ua e pia but the smile io Tamau left to Lima all night to much Samoa my New Zealand Naya Fatima ese serava Teleoina Yama Motangata Apaila ua e pia mala malapa Silia idea Tu mai olea Ua o tali toni lo pa ma homi Ua mea oe ma wo moni O te ioe o te amene foi le oti Apai ua e pia pia Pata smaila ia Tamau le pe tu lima E ma Samoa mai New Zealand Lava, tele o wina, ela motangata. A paina vai pia mala malama, Silia pea, tu mai olena. Ua o tali tali la pa ma honi, ua mea oe ma wo moni, o te ioe o te amene foi le oti. A pai ua e pia pia, but smaila ia, tambau le tu lima. All night to much Samoa, my New Zealand E whaatalo whātu I lau whaafonga anga le nei tū la o le aso tofi, e alo mai o tātou telefoni o tū whaatasia e lau Radio Samoa. Ua tuuina whaalawa I tele mai I lunga o penga te whailangi, e le au nanga leo leo, se talo sanga I le tau saa ili ai o se tamai titi e ngoa ia Tyrese, fitu tau sanga mai Hamilton, na leiloa mai I le aso lulole nei vai aso. Pole I tū lai whae le a fiafi lea o lo whaamawina, na maawai le ainga le leiloa ai o le nei tamai titi. Tā wana whae loa e lea tamai titi lona ainga o ia o le a alu e ta whao I le whale o lana wha wō. Whaali e sui o le ainga e maasani o na alu Tyrese e ta whao I le whale o lana wō. A nga I lava lea tamai titi le awala maasani o na ia uia, malona toi foi mai, peitai, o le taimi mua lea ua leo o atuai Tyrese I le whale. Whamawina le a ngai ai o leo I whale maasani o na iai lea tamai titi, peitai e le ai mase ainga o atuai leo o iai Tyrese. Whaalia fo ilo lātou sa ili ai o no whanga lātane, peitai e le imanuia. O Tyrese o se tamai titi Maori, e lanu ena o na mata uli lona laulu, maana muli va aia o ia o ofuina, o se ofu vai pupu ulanu moli, o se miti a fu uli o lo iai se ata o le mamanu, o se kalato lan moana, ma se e vai o Crocs. Whamaonia foi o Tyrese e iai so na maitu mau, mai tā ua e le tau mana amia fua se whala au. Wa talasanga ina nei lale fiso swani o le lautele, ina ia vave whaafso ta iatu le ofisa, pe a whai o iai se ta se si la fia, pe I loa foi ni whaamtalanga, I le tu o lo iai lea tamaititi fitu tausanga. Ua whamauina I reporti ale le teo whaamaloa New Zealand, le tu ina mai ai o whaamaumaunga ale au aunanga wa ta ua le Cancer Control Agency, le ono si iti ai o le numero tangata e whaamaunia, le maua le ngase le kanesa I tau sangata e tasi, I le 5%
mai le tolu se fulu afe o loo iai le teimi nei. A nga ia tu le silia ma le fast food 5 afe i le tausanga lua o whawha. Tā ua e ui ua wa aia le si paseni o tangata ua toi manuia mai lea ngasinga se whainga e pei ona iai le se fulu 5% i te tonu le lua se fulu tausanga. Ae o loo wa aipea i tu langa e sanga wha mausa li ai ma si itia vaenga. I le reporte lo wha mawina nai e mawalunga te isi lava le nuaori e ono mali liu mai lea ngase na ilo tangata Pasifika. Ai ua whaalia e mawalunga atu lava le numera o ia tangata nuu na ilo o tangata papae. Whamawina o le tele o ia mata upolo o maua ai e mawhaio na tōng fitia mata o fia mai le ono a fia ai o tangata. Pe a whaatupula ia le whaalawi loa i le tau fia o le ula tapa o le tau mafa ava ia wa aile leitu langa o mea ai tau mafa o le whaatino ai o whaamalo sitino ai whaapea fo le puipuinga mai le la. I le mawhai o na whaatino ai o ia vaenga o le awa ai lea o le o atu i le valu afe a ngai atu se fulu wha afe o tangata o le aono puipuia mai le maua ai le ngase o le kānesa i tau sangata i tasi. O lo tā ua o ngase o le kānesa o lo tele o na maua ma wha maonia i le teimi nei e au fia ai kānesa o le prostate, kānesa o le susu tulou, kānesa o le tau fale, whaapea le kānesa o le māma, ma le kānesa o le pau. Ma i tala mulmuli, wa lipo tia mai nei e lata lava le fitu afe ta mama tina mātutua pensione, wa whaopopo alato tupe to tongi la funga, whamawina e leo se vaenga e te tau o na tupu. Ai wa mafua o na tele ia la funga, ono o se whale e tonu i le whaatautai ai o whainga māsani o ngaluenga ale IRD Department, po le Inland Revenue o New Zealand. Tā ua reporti o te tongi se nai tangata mātutua nei la funga e te tau na whaatino mo e te tongi a lātou ACC. E whaapea o le whaale tone mafua mai le telo la funga toi te tongi atu po tax returns. Ua se nu meram whaamaumonga ua tu i te tonu i le whaatino ai o la funga e te tau mo nai tangata pensione. Whamawino le tasi o tangata pensione sa ia te tongi ina le o atu lava le tose lau maritasi tā la New Zealand ma le ono sfuvarisene. A le talamoni, e le i te tau lavo na ia te tongi se la fonga, e tu sae malana pensione mbo o le superannuation e peo na iai i New Zealand nei. Wata ua le Inland Revenue o lea ua mawhai o na maua uma i la tau na fia. Ai ua upu ia i la tau e tangata popoto e mta upu tau la fonga, ma i la tau o tau situsi po accountants, le matanga luenga, ona ua tele lava wha le tonu wa lia e mai. Ma ua o lātou whautua ina malo si ai le Inland Revenue i le tatau o na whai o ni ta iala mau tutu i le siaki ina le leo wha maunga ina ia alo fia le tupu so o mai o ia wha le tonu. O tātou telefona ua tu whaatasia lau Radio Samoa mo lau whaafonga angale nei tu lao le aso whaafitai whaafonga mai tō whaasefua. Tasi lima i whatolu amo Radio Samoa. Time
teo a ia whai a mawhai o mamana awa e te whawai vai a ia mana Samoa lau tapua inga peo na talo lua tūna mawhatai no la lo whai vai Mali na fiu se mo le tufunga faiva in tampua ia e malamadui le usfultasi biru te ute ne le tulai tolu malo antu mantu ala ngatu le fana wa onga da wa tu wa onga le ria stofi malo to miti wa me o tu wa me la onga le ria su tu wa fele onga e aswalele e moi ma ya la o ko wa e o fele faile to kilisimasi e fa mo le anelo fuspa tono le tava le lo tan pia ja le tanto so tainga le fionga ya le vai ava bem vai le ria stofi ya wala vadi si mo tang polo tu le mai tono le tanto tu i Samoa e si veve no le da o le fa ona poi pa lai fa fo ya e kuku ai fa fo limba bi ngo ke fa no ngako le ye malu wana poi Wama vai atu aso lele mo aku mafuta wa etu ila ufatu masani ngapeana wilo aina sasili na oh eva ile masina
tangata aile imafai talulo ualofa naole atu wanatesi la fia meuma Tangata aile imafai talulo ualofa naole atu wanatesi la fia meuma Maluma yo pese pesenga mai ele savili atata mai maua le kitara tino amaniti sama leu malu peni angelu elongo yo utino umfana mai lo tatu faaola oye su keriso. Oi se hisi, se hisa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi se hisi, se hisa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Ai ui ule to sanga manganu inga fai o te fa au le yo le to langa mana ai leva ai emo mai la o kirisi masi walanu ese o me alo fa wa fe pasi ai u fa no mai le pepe Pese osana, pese aleluya. No mai le tama, ufana mai le tama, lo tato puluvanga via ele mesia. Pese osana, pese aleluya. Lo tato puluvanga, ufana mai le tama, lo tato puluvanga via ele mesia. Le fatawa au le fale o manu na fano ai le tupu le fina ngalo olo na tama ia fa atau nu alo na lo fawana au na mai ai lo na lo pele ya oli lele lo langi uma toto fai pepe se le tetele Pese Osana, Alleluia, Lewalus Fulua Malafa Midu Nailing July and Tolu. Le Divine Ola Woli, if you feel like to Jalofan to Ela my Momala Funganga, Ileta to talk to a far well, the Yawuliman to go feel Stoffy. Pay on Vasia, even yesterday, Tasia, Soluman Stoffy, and Moail time to Ovado and Toledo and to El Suyo, the time to Walaleo, a Samo Wafoi, ni mataupulo la walunga molo sila fia le divang la woli fi fila ganga lo molo tanto vdo fa so ai male fionga ya lilo mayava maina vai ya le suyo le tanto wala leo lo fa pele ona lui puno wai mai i to tono le tanto tru fa talovan tu ai lilo le divang la woli malo le fa le fiva sa lo fa fonga mua malo le soi fo manuia lo to fa pe fo ia le pa ia male malo se tata wa tunu o lo mai mo mai le nei fo i nga le aso ia fa malo fo i le nga lue le tapua i e se fo i ia o fa na ia o nga fai o le tau sanga ia fa pe fo tau fai ngo nga luenga ia ele nga telia e fa talo fa pitoa la vai le au was taulanga ia o sunga fa fia nga mo la tu fa tua i fa tau langa fia
I te tono New Zealand ia whapea fo'i nisi o atunu o lo alalam papa awai ia si o tātou atunu o Samoa o lo o solonga manuia mea i si o tātou atunu I le nei fo'i tūlau le aso. Malo lo velo sai malo le tau tai ya le mayava. A tonu I mata upu ia na tuwa mai le aso lua o le nei ya vayaso. Ya o mata upu la vai tau I le tātou whaam sinonga. Ya e mana ia ia le au mai au lo whirangal. I mata upu le na mua o le mata upu le na lo na lua lo na tol. I tau le banga o le whaam sinonga mai le aso na fi se ulia mai le aso o whaam le mo. Ia, o le pei o le tātou mata upu mua ia o le wa te ina ele tō whawhisolai. Ia po le sui whai pule fo I o le ai tuma lo whapalo tawa ana lofi numero mua. Ia po le fionga fo I le alimin star o whamasinonga. Ia lewa te enai ia le lima ia tuua inga. E whapena ona whasangsanga atu ia te ia. Ia ona onisi o whainga whaala tua ma le pio sa whaatino I taimi o le whainga balota. Ma o ngā aia se leni ia mani tūlanga fo I mawai ia taui I taimi o whainga balota. Ia o le te enala le tō whawhisola I o molianga. Ia o le la o tu ai le mata upo lea e whaialona I loilonga. Ia mawhifonga ai mau I luma o le whamasinonga. I le asa se fululua o me o le tausanga o luma na I nei. O le lua afe lua sifun maleono. O le mata mwana e pe o le tō lau le in whamasinonga. Awa ana whape I oe ia o te loa le asa sa o ale tūlanga whanila tō lau wina sa whai unga. I le whaatulanga mai se aso lata mai o le tausang fō. Ia o le ala ua te ena le tō whawhisola ia I molianga. Ua inga whaasanga atu ia te ia. Ia o le ala ua whapena o le tū atualim ta upu ia me o le tausang fō whonga mua. Mano whautai ia lilo ia tātou iei pe lunga o le whaamsironga ia o le whainga pālota. Le amalisi tātou mta upu le tua lilo mai au. Ia o le mata upu le mantua nei le tātala noa ai o nei le la whaafonga I le whaamasinonga I submissions. Ia po whina unga whai ua alo ia. O le tū whaamasinonga e lua. Le tangi tu I loma lan se lo tala meko. Whaasanga ia te lupe po nuku o le semo. Ia I le mata upu whale ali le tas. Mari. O tua inga fo'i ia e whaasanga atu ala fionga atu I loma. Tō whatu I loma. Ia te lupe. I le taimi o whainga pālo tai whainga whaala tua. Ia mantua fo'i o le case lea o leana ua talia I le whamasinonga le intervena le HRPP. Ia o le tūlanga fo'i le ua mawhai ai ona toe maua le whai unga le whamasinonga ina ua iloina le mata upu o le manatu o le HRPP e tūlanga le talwhia ngai sa whaatino I le taunga whainga I tū whamasinonga nei e rua toe awe tūa le mata upu. Ma o mai e le whamatalanga I whapea I ala tau mafuanga ua fo I titilo le file mua le whioanga ia mai le tū malo. Ia o le sola, le ana whai e whina ngana I whasiri tōru. Wana au mai le whamasinonga ia I tu e tonu e tau ona submit takuaini manatu. Ia po ni whina unga fo I alo ia. Ai sea o ia I sola tau whina ngalo. Pal tūla whono. I mei e tolu. O le masalomia o le selau awheta la na whaatino ai le marienga le abitua. O se whainga whaala tua. Ia o le masalomia o le o le mua o le whaasise mo le mau tauwhi mo le mau ma I tawhia fwoi le mo le mau pala braveina mo le mau o ne I o atu e tūla I whaiala tau mo le mau whamsinonga ia ma le lona tolu roa la ia o le contempt of court ia po le solia o le polo inga le whamsinonga I peon tuina mai ei ia le Sabina I lona I tū fwoi le leo lena awe su samania ina ia mawhai o na awai mai ia awai mai tangata umai ia na mo le mau e ono sifuru mon tupu I le whamasinonga e nisi o mon mau pefe on whailoan ransa o tuana I o lewa tu wale atu nukona ngā renga whawai taimi a les o lesi Amerika Samoa I o lesi o ro e se le whamoe moe ngā o lo uanga I atu iai
ia ai o le tulaga lena e tasi ale mo le mau lena o atu ia i le faamasinoga i le lafoi vai aso o finauga lalo ia nanei e leʻi umi se taimi na ona whailoa mai lava e le fionga i le whamasinisili le tūlanga fo lele o le o taatia i lunga o le whamasinonga la tau whinaunga whai uia i mata uku e mtu ina mai le whamasinonga ia matoeanga ia tu whaama ite atu pe whaama ti atu ia mea tōngia lava ma whinaunga au tu e manatu ai ia i mata uku ia e tō ia o le tele ala na whonga ina ia la tau whinaunga fo lele i le tūlanga o le mata uku lea e whapele le se lau a whetala ia ai mai sei fo i le ave o tūlanga interference o moni mau e o lai ata ni ai le manatu o nisi e tau ona i nisi lo le si vai ngolo i ai le i nisi tu whamasinonga e tau ona o criminal o morianga fo i e whaasoni ngā tūla whono e o whai e tau ona whai e tau ona ilo ai e peita i o lea e anga i mai le manatu o le whamasinonga e whapea ia o mea nei o civil disputes ia po o issues o i va lava ia mai se lava o cases nei o le electoral court o le whamasinonga o parutan mele e anga i ele mata upu lea ia o le whaiunga la mata upu nai lea soa li fonga mua o lea ua tuina mai e le whamasinonga la na whaiunga i whaapea o le a reserve pe o le a tuina mai sa na whaiunga i se taimi o le i whaia le kerisimas Lona winga, it's aida o le vai aso fō, ia po le vai aso atu tonua, aile i o le aso Christmas e pe ona au mai ele, le polo inga le whamasinonga nei lan whaiunga. O le foi wa au mai ele whamasinonga i le so, ia la tau mafua anga. Le la tatere i tala ino, le whatu apalasi mai nei ale email. Ma a la tau mafua anga, na laio na la tau taria le intervina, o le HRPP, e matau mantou whaile na whainta apuna whatu, whai mai le whamasinonga se taimi, ona tuina mai leo lātou mafua anga wā lai ona mafua na lātou talia. Ia. Ai o loo pei o loo o le tele lava le anganga le whamasinonga i le wa ai atu iai. O le anganga i whamatalanga whatauto ia wa taatia i luma le whamasinonga. Lea o loo iai al tūlanga lea i anga matu na whaia whaasol tūlafono le tala whea ngai ma le tūlafono whainga pārota i whainga whaalātua sa whaia le taimi o le pārota. Awa o le wa ilo le mata upu lona tūlanga foi le koe foi le ia le kangi o le petitioner ia ma le counter petition e toi faile le mata upu le wa o le na aki watu le HRPP o lana whaalawlawe e tau ana fo e faile mata upu le awangi i abe i kua nga le iei mea whaalakua leanga nga whai ele mea le almarianga pela tupe le masalomia ni ke fo se si fa pe o mauku o sa nga ave ko le kupe se lawa a le upu na le fa nga me famasinonga o le ye se lawa fetala le masalomia le an fa me famasinonga wa kula lo ye fa makala ko la la to lo ye yo la me ta ona fa ye famasinonga e assist ele court e so ani atu is fa unga ale famasinonga fa tu la fono ile tu langa o masalsalonga ia matu wa inga ia o le wailu maa mea o le whamasinonga i a whamatalanga i la tau i au moli mau. Pei tai o le wale o atu e whaia la tau moli mau a li whonga mua. O le tulanga la na, le wa iai ni tau kuna. Lono winga la ele o mo mia la le sa ili mai pea o moli mau i e to ono sulmon tupu li le mai ava i le mta upula vale. O le tulanga o le wa iai, mantua foi, mua o le fasile le whamasinonga. O le la faila na fai unga i le meo le a fai ai a fasile whamasinonga se la ua whelea pe whamatai o le a se manatu ori o lo ia mai tu whamasinonga pe tau ona ave i leo leo e faile prosecute e faile lanto te faile investigation so suenga so e po feme walu i se la pe mo i kua inga lea se la ua fe na whaonga lua Avel AG, lato te prosecutinga, a mai i le whamasinonga, le case le na. Roinga le la involve a leo, ma le AG, lato te pole lawyer sili, lato te mai an ta apuna le whamasinonga. Ina i avel ma whamasinonga mo sana whaiunga. E ala lea i le complete le leo se suenga leo. Lua o le sueina i leo, ia ma le official lawyer sili, pe moi, masalonga o lea sa iai le tulang fele le fa'alawalaweina o moli mau
na lai ona le anga I mai I whamasino. Ia. Ia tolu lola ia lea. Wala whanakapot. Contempt. Or contempt of court. Ia, ole, lona tolu lola. Ia, ole alala ia le tūlanga lea. Wasoli I le polo inga isa. Langa lenga. Nga whakingo o mal process at court. Na matau tala no manisi o leo na o serve sa mani o. Tangata ia na wala sa o Presilia. Nga whawhea mai wa I yo umaka avale leo kofu. Kofu ka avale martini. Pe lima e ta avale na whai. Tofu ta avale martini. E o e kaum whai ia kuli a serve umale kusi sa mangila I ka uma ia o molima. A o le yo o le aso case. Le whaira sumfua. Vai la o ko ke leo ngal venga leo leo na whai. Ai le mase molima o mai nga o le kasianga o ale manen sa. Ia, tu sala o leo whaatino I le process a leo. Ia, au mai le court, a watu luman ta upu, saule le skala whai le leo, le lisi leo kangaka wala au whafui o tangata ia peo mai, wala au mua, wala au le sirisi, koe wala au ma le sirisi, na imse sina watu. Tu sala leo whaatino I le ngalwenga le whamasino ngai taun whai. Alu sa mangi o le kusi wala au ringa. E ka kaunga e sau e kikua whaila ngol mau le whamasino. Uma le nā wala au tono le whamasino ngol le whaatino. Lono winga la. I nā I tūlanga na. E whai mai la le whamasino ngala na whai ungi. Le lai tātou te tāli e langa lenga whai me le whamasino whaatali la. Se tu watu I parties. I parties. Po le ala lato submit mai. Po le ala lato fina ngalo. Le ala me te tau ana asista le ko me te whai unga I tūlanga lea. Ta upuna e tot. Le lana awatuana ni. So, e tato te whaatali la. Male manino, po le an mea la whai an whamasinonga. Weda e awe su e leo se la wafeka la. Prosecutor ko le AG. Ea, whai le su e ngau mo le mau pe ngā whele. Pala ula veina. Ea, whai le whai unga al whamasinonga. Wale tūlai. Wale salia lo ial wala awal whamasinonga no winga la. Ol whai unga le whai mai reserve le decisional ko. Ol whai unga na le tati whaatali eri whonga mua ma whaatali su tata watunu. Pea maua mai before Christmas. E whaulinga mai lilo mai awai le umai isi e tato mta upu. Wow. E le umai. Mantua ele waloke la le mea leo le leo o this is another issue. Ia. O le leo watu o moni maa. Madi. This is another issue le waloke. Ia, ai manku o le issue au ku. Whether o le nga whaile le a whai, le whao ngase se lau Afrika la, maka upu ingo lau lau e ko. Ia. O le maka upu au kua ia pe mongi. Ia, nga whao ngase se lau Afrika la, le withdraw, le kamwhai withdraw. Malesi maka upu au ku le ka akia mai le ngaku e anga ia ku iai e wako imo li maua lewa. Ta upu I whainga whaala tuana lai o na tangi tui loma anga ia tui lupe. Matangi tali tui lupe anga ia tui loma. Ia. Maka upu sa ole maka upu au kuanga. Ai whaanga uma iei maka upu lea ole. Palablabe inga o moni ma. Ia. Lea lawa uma i lor whamasingunga le si whai whaenga lea. Ia le la whaatali whaiunga lea. Wa mai le la whaiunga. Ole me le la whai moni mau. Ia polean me whai ei. Al whamasinunga. Ia. Ia, whapena foi la, o ina la, e roa ai male whai unga e mawai o le maka upu lele wai ei nei. Ta upu au tu o tangi e le petitioner, ia mare kamta atu e lupe anga i atu I loma. O le ako ngalan mea le aka ia mai nei. Ia, mahalo whaptai lilo manino le matole vai, o lela ta tutat. Ia po le hase fina ngalo le whamsidonga e winga le mata upu le. Ia wa lena ta whapetait. Umalo fina unga nei sau le kari a koa au le mita watu. Ia tolu vaenga I sisile I le whamsidonga. Ia po le fea le vaenga o le ala whaatino mai. E ala lea I lana tali alo ia. Ia le tātou te tali ia ele I whaamara tuina ke wisimasi. O le nei fo I tausanga longa winga. Ia e o kufo kausanga fo. Ia o le lava ka ke ia I mata upu lava ia o le whamsidonga. Lelei. E ile au whasalalau le mai awa lena ta tia fo ile mata upu ile whamsidonga. O lana tūlanga mo I ele mata upu lea ainu uma le fionga ia tole fo? Ia ua grant ele whamsidonga po ua tatala ele whamsidonga le awa noa
matalia ele talo sanga atole forma inu e mafai ai ona nga ia tu Australia e toi fai ala tonga fiting na siaki ia ole tulanga lana ole wa fai wa mafai ona tu ua ia le atunu mafai tu ua Samoa ia mai ai ngalava ia wa mai el famasinonga ia wa tau fia pe wa fasaina foi ona toi fai sala por kalami ia online se ia vanga na ua uma ia le la mata upu ia dua ia olea ua sate ina ele tua leo sate ina le tua leo ia le tar sanga ona la fa mai leo le koe fo in mai they may fail to return ele te wale te fo in mai ia lua e wila bolo ia inga o le titala i tua e fa ono soli lava e tole forma ai no pe a wati gol te ala le to fa yo na por kalami Mari ya ole fin na unga le fionga ya ile loia le sunga le loia le to fa malo matu mo Matthew le misio sa ia fina wai le tulanga foi le ba to fa ma ni ngolo ya ile lands and title court case ia pol mata upu o famasinonga tawi swafa fanua maswafa ale ai ngoto le fo le o ia I lalo I le tato famasinonga fanua maswafa o famasinonga o le case la na tai u loi fo tole fo le o le mata pule sofa mata fai mata afa ia o le la fa pe tai u loi se tasitu e toi fo I mai la currency e toi fo I mai I le tulanga le o le mela le na e ui aina o post pena te e nai leo le tuatu o tole forma aina ue o o lea Natalia ai ele tamaitai whamasino ia alala tua Rosella Pani ia le tuina atu o le ungani le fionga tole forma aina ufo ia e toe fo ia tu male wha moe male wha tonunga bao le polo inga whamasinonga e te tau ona toi fo I mai Samoa la solos fulfau I anuali o tau sangfo ia o le toi fo I mai nai Samoa a fai o le bail bond e lima afe tala al jangat o la ia le o lima afe tala al bail bond bea le se o koe kilo o le surety po le value o le kupe whaingale le whapea e kaufi e kai se furua fela tangata e totas se furua fela tangata e totas o lono wingo tu pena toi fa fo I pe ko fo ia ia pe a toi fo I mai tu pena le ta ofi nei a toi fo I mai lo ia on toi fa fo ila ia le tu pe ia ai ole a fo ngi ole isi fam talanga fa mai a fa pe toi fo I mai ai toi fio fo ia la sia wai fa ta nga solo mta pulni ia e toi tau sanga foi la il famasinonga ona review le il famasinonga petalia pele ai fo ia o le tala fia mo tole a forma mai no ia ai wai ai foi mai ai nga il famasinonga tulanga fa pe ia o le tam fainga la vai na ia anga I mai ai la tolo fa pe ona fa pe e o avatu leo masal mio so le tula fono ina ia tani o la to moni anga pe ona moni ai fo mo Malo fa tanga lilo ya marino le manto le vailo no wingala o le temiala e tu watu waila le seleni ya le temi foi na ma fai lon tu wasa mo ma le ai ngana to foi atu ia o le lava fonga mo o tu langa lava now o Elena ai no foi ma tole fo fai le tu langa e foi nei stanga tamo mo to mi foi sfuru afe ta tia na ole to o mai e tali ola to mo yanga a fai ala e le koe foi mai e lua me o iai koe aver o le koe mawar kupi a tangata le sponsor e pala e ka unga meanga ia ai o le kaim foi ku vai mai ia e o komi kisa o ala ka fia lo e leo mai malai vani lo tangata le o le wale o sta ia le olo inga famasino ngantu ina mai Malo fa tanga lilo ia o ani si vai nga ia on si le fia le tantu tro ile ngantu le fai unga o le riva ia so ina ia tantu ia ole tulanga foi le fonga mua sa o so ta ile acting commissioner ia o le commissioner le tu mag e ile mata o foi le sa ma wai o le
Ia nga ia se tasi fo so nga malo ile tue ina le na mo mai lo na chai lunga sa mo observer. Ia mala au malo sila ngu fo mai lunga lang pasik kamalung pulo nga le pe fa rem ko mai. Ia. Ya sa abela ye wa mai le story sa mo observer ile melna. Ya ona opini lo la ia le po mo sitala ile po ye se so nga liu. Ia. Tulanga le ya ai tali mai le kom sinale tuma le fionga ya le a tawa afamasanga Samuel. Ya o fa pe mai ya ole asa ole o search ya le ainga le ainga straight ina le. Ya sa nga ye le so nga ma olo fa ya time ni so nga na mai to ina olo question olo facility ma so el time ni le fa ya ni mo ya nga olo fa nga solo le nga wenga le ya ai ole tani manino mai le fionga le komisina le tuma ele ye ni fana na mawal temile pe le ye la ma lo sina mawatu temile na waile le o so fa ingale ai fa le ole tamale ya ole tulangan na le ye mata ukuna pawana sin fa mtalangan na mai ya e musu fo e fa ya tultal teli awa lo fa nga solo ya so engale uli ina ye mafai ona sauwhanga lato ngā renga fo. Ia na mau mai leo se whamataranga tu sai o lea fo i mta upu. Ai o le vainga. I pe a whapengi ki uwha pesis. Lai mau mōli ai fo ko inga ia. Ai se puru kasi al po inga po se fururua lai whanga lupe ko inga le wo mōli mai lea. O le whana lea le automatic PC machine kan. Ia, o le M16. Le vai ia o le M4. Le whape o le whanganga o le la umalosina. E le whaatanga ina i te tonu o Samoa. Le whaatanga ina i Samoa. Se i wanga nā leo, e ia o penga nā moa lato ngā luenga, ia mali whaatinonga o lato tiutia wanpupui ngā so tātou tino. O tangata i totas, e le mwhenga le skala, ngā paua whangai le skala i Samoa, lau maa malamanga o lau pukas. Ia, o le tūblanga fwoi lewa ia le pukasi sulua, i isi whana, i isi la umalosi, lai mawhai ona laisene whaatula whunoina. Awa ia inga foi lai ele lai sene ina o la umanos. Ia. Le wowa ai aku peo le lakau sui leo lako policy. Wa ele si whamenga le lua na mea tua o turo wa whafonga me Samoa. Ia. Ai sauka sanga whanga. Ia. Sauka sanga ia la umanos. Ia ona tanga ile ia yo le matanga wengo leo peo wale whikau. Ia ngale lua ia. Ia me kua olo ia i le pa. Ale la tal sanga ile la umalus ai e tulang fele le ina isi wa ole mea ia tal fenga wa tal sanga la umalus ina wa more than 20 man palang ia pe more than 10 man palang ia ole se foi tulang o ye tulang fele le kelelo manga ia fai ai ona tu watu ia la umalus wa mena le fai tu watu la umalus pes kasi por sulua pe mai la ia ne o kaso mo ia e anu e fia ia e lua e kala fa anu ni mamang pa pela ia le o tal fe ngai la ia pe fa pe for so commercial farming ia e pui mai le anga ia tu o me tu o lo e fa le anga tai pe la le tu o wa ia anga ia tu ia wa uswaki ka muma talo me fa pena ia ona mo wa dola ia le ava nona e fai on tar sanga ta fai manga ma ai la ma ia inga le o sila fia umal tatu o tunu me se foi la to lo ia la malus le fa tanga ina tonu samu ia ma ia inga matula fono ia fai le me mal tia la malus tuna fa pena ia ala kamalale o le lawan mo fo mai lunga pasika ia o uma ka rempo 1 2 3 FF fo ia ka rempo ale la ko so marka ko rempo le ala wo e lo la le fai la to su ngai lo na ai le la se me wo ma mai ia o lo singia wa nga fa fe nga o le ale mo fo mai lunga pasika mi o me fa pena le mo mai la cha to fam talanga le mai le komsina le tuma e fiona ele ata wa ia awa fo silfia tato tunu fanga salonga malo no anga ifo ianga wenga amadol malo time nei telefo la tu su ngai fona of saina
Ia, ai mai sei fo i o le whaatino o latou tite a wafo o le wā laka inga umarkau sam. I o peiminga e o so ia le koko is. Whelele. E tere ia me tutupu. E pākia kui I, pākia nge I, loka mai e leo ngai ingu I, loka nge I, wha karukaru aso loa nge I, o kuleo loka mai ia. Wa umalan me whainga leo o ngā whaileke o ngā e haru e whailau aisinga, e whaikoa le mawhau, whauan whainga lau aisinga. Ngā mai leo o e whamai ka waika ki whaanonga kui si po whamai. Awa kui ngā evini si ai ngā whamai. Le ngā le fia, awa kui ngā wha moe e se o kai au soli, e leo se hou taa, le whale leo le. Mai ngā e awa kui le ali le se wha moe ngā wapisa ke lea. Ne aina, mo le oko i la mea ngā. E ki wai wha pia o le iei al mea ngā. Le anu lofa fo ia nei manual malo iai. Al mele, ngā e o ngā kwafe wa e soli ia masikula fongo ia. Sorry ya, donati fa mai tamati mato I. Ele ai e ke ala ngi lai ke e malu mai o le o ta le poku longa fia le o le. Ia, o tulanga na fonga mo o mea tupu nei vai tau wa vai tau foi nei. Mari. Ia, e ala mai ale sila e mama lo ai kai au. Nga ala mai wale ko finga venga. Le la mga venga li fonga mo. O le a singa kupe pele maku ai pe poka pe pili aki. Maka on mai ari kai ku se kai fo le fiku le fiafi o makua papa la lapa Kwa le ia ngai le ai ele ma se me ko ngai ai nga la I ma no la alo pos pidia ai mula sa kwa o fiku le fiafi ia ka vai ku le ngai si o vai me fa pe ngai si fa na e o kai me la ko ka ma po se pidia ki o makua tau le ole onga ai la le sikama venga le ki nga falong ko fai o mai nga le pidia ki nga o so mai alu le pidia fa solo ko le pidia se ia mau le fala venavi e vai lai ko nga ia o mai aro ko ole mau le fala lo fa me si me ka kai nga la ko ingui ai nga la ko ia lu no e moe le o le la me io e me nga le fo tu ma fa le le a wing io me ana le tupu me sa vai tau nei a matal masina nei fo mo Ja, maar no fonga man no fo ile sam no le di vai ngola woli longa fan tuila. Ja, le fe au fo e pi on ma wo le di vai ngola tantu fa so ali le mava. Ja, au baie so vir ngalo le di vai ngola fief tolunga ile tantu filo ingele ngantu ile so. Ja, le di fo ie so se tantu tulimantai. Je pe mo se ungol fam se dongal na vai so. Je pe o le vai so le lumana ye al tantu kirisi masipea. Ja. Sa leila fonga mua fa tai tele a multa to pokalame sentala mo watu tato tunu nei aso ia tato talia ia le fa ngal fa masnonga e foi le nga ngole tu e fa tino ai me uma ina ia mafai ona ma wase fa ai ungai taun unga le tu samala tato tu la fono ai mo nei tai fonga mo man mia tele fa wa wina la titi mai asi kuai o langa le sa fa singa fonga le kiki ale I le wa ona ko loka Zoom ai partai tele sa mo ilo mai mo nga malau tapo inga le nei foi tu la le aso ia manatu la ba ia o nai tala o mawatu le nei tai mi tato mo tato watu ai tato fe lo I vai so ile lo famala nga nei le tua mai ate nei ia ma to fa fo mo man mi tele le weekend sa mo au le so na in tama o tina foi ia ai baba ai foi sa nga le mo me se la vai ta vale tele le pisine vai tau nei ia maua pere tatou sanga le mo ma fia au tatou wanga te fa manatu so I fu mai o le pepe le Krismasi mai ia tau nei man ia tele le fia so fa se so I fu ma ia manuia le fionga ia lilo mai ia mai de vai le suyo le tantu wala leo ia mai sa mo le divainga o la so wala le long puili I o lo tu pa ia malo o to ma val se ia o le vai so asau lo na so lua o le to mo leo se sio na fa o poponga o le jemi lo le wan sio le wan to fitu minute on the tale ia o le tu live fa ile ia so tofi Tasilima I vatolu amo Radio Samoa.
Ja, ua tolu gantu ai nama se tautua mo e sa mo le ria stofi le asa ngana wale tauta bali i le tātou mafutanga poto le tautai e le taimi sasi e lana ai te te atu le tuolo tau soifua e mala mantu wola na so a te au toi whilo i lunga o pēo mga ngalo le ea o le usau de baila sao le fionga ia le a tau savea ma le polo kalame o le nganga i fo whaiva tau te mafutai ia pa mai a tātou talamai a turu o le Pasifika ma le leo langi o le usau de ema tāpiraina e le whalitua i a Miriam Malala toa po Mari Moru i tele. Ia la singa o tutoi. O le nia sa tofi a misi langantu. I le whai ungo le riva yaso i tātou e malangantu i Samoa. Ia maru i le whai ngā malanga i lea soa tai au. Ia po le whai ungo le riva i yaso. I oe. Wa i lau tala vai o au whala au i e alungan. Au i matangi loto. Wa i au whala au. Solo i matautu. Male penisula mai tai tu pito ia pia si o utau langa manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a obasa le masina se i esu solo i asamo alo uatunu se i fai mafia fianga i e mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a oma ele mafai hanga ona ngalo le tape mali o vai singano ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le masina se i esu solo i asamo alo uatulu se i fai mafia fianga i e mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata